Masindi ari Masindi poti Kigumba hanguto nyigenda ya Kampala guru nguteji ekasisikara bwanyuma y'omujera gwa kiyanja okuboga kagishkamwe amaizi kugonza Jessica uri mutuzi w'ekyaro kya Kyarukanya mugombora ya Miria mu district niyemwe yashoborera ngo bwahati ingute zabenizi batwara hamarwaro hamwe n'obutare zikasisikara icyabaretere baburo kubatunga obuhereza butare bumwe na bumwe buna muno na maizi kutuire watu kugenda kusengwe tuzikwata kukwata maizi galigayi muno n'abaana kugenda haisomero nepikipiki tizikyalubatamu omuhanda guno gw'amazima gw'omuhanda gw'ogufu oyiro kye tukusaba kiri kintu kimu batuyambe gavumenti tuyambe banze tulwanirire omuhanda guno kwa maizi gakiwire n'omuhendo gwonka teguli gw'obulungi gwa omuhanda gwa kinumi stroke kiryampunu omwanda gano kukafeera kimu totumanyire sabu county and government kyekenda tukolerawo omwanda gwo kafeera kimu kandi sente zituruka totumanyire sente zikora muri moki muringo ngo gumwe James Bitamazire ucyapasoni w'entebe yo kubanza abwecyaro nicyo kimwe yashobora ko aba boda mu kicweke iki bayongeza ha sente za transport bwanyuma y'enguto kusisikara atiyo nuko kwamya ngo nabana bamwe bakumura bukirikare abo kuburo butoro rangu business sazi nukusubura genda kuye ibintu mu town okutwara abana abarwaire mu town kigumire muno mamotoka gakufera mu maizi mapikipiki gakufera mu maizi so bantu bona bali very stuck business zemereire bantu bakumanya cya kuondezaho so nyombe ni saba government etahemu abokubenga nsonga zino zikaire mu ngorugudo runo nyine Livingstone Chotamanya ucyapasoni w'entebe yo kubanza abwegombora ya Miria yashobora ngo bwahati tubeine butoro bwona ngo kandi kiri kumusasa mnonga ngute ya Masindi poti hamwe na Rwenkunyu road zose ndizitebo plan kukorwa gukonka no kutyo bwirobu tizikakorwaga. Chotamanya Livingstone chairperson LC3 Miria sub county. Here we have a problem because of the rain we received. There is a road called Masindi Port Road. We are being promised that they will work on this road, but we have been waiting all in vain. We have our mothers who are suffering; they cannot get the service, more especially having the younger children. They can't cross with this water. Even the borders can't cross. Even the cars they can't cross. So we are just we are begging the government at least to work for us this road. Bibikiriyaho ku Usmas byarhanga yashobora kwengute nyinge mu district ya Masindi ziriyo mu mberambi munonga konke kitongore kiri kujunanizwa hanguto mu ihanga cyine plan yo kuzikora bitu bakitegereza ingwa mezi gabanze gatube kuvuga fagasinga wano mu Masindi district gali mu mberambi nyonyonyo lwakuba enkuba yagasanga kwegambanga nago gali mu mberambi ate enkuba we yajja yongera bononera ddala makubo gaffe ensonga ezimu eziretedde amakubo gano kubeera mu mbeera eno bweti ekisooka enkuba eyitiridde nnyo ekyokubiri Minister of Works yali etusuubiza okukola ku makubo gano neyetuweereza ne budget naye enkola yaabwe tebadde ya mulembe ogu yahamya ko ekitongole eki kiteire sente ziri kwingana biliyoni mu y'esente za Uganda okukora hanguto zitari zimwe na zimwe mu district niyemwe nungi kati ekiriwo tulina sente zaatubwe wa central government 1 billion ne sente zaffe za bulijjo za Uganda Road Fund tulinze kati enkuba ekendeere kuko tulinze kati enkuba ekendeere eno oluvannyuma tukoleko ku makubo gano myezi nga 6 tujja kuba tumaliriza abantu baddemu okwenjoyinga amakubo gaabwe amalungi amakuru aga gashakwa God asaba aba Sky TV agenshonga muri Masindi Webare God asaba ahabwa amakuru ago turugomezamo umuringo gukongeza ahashoza ibyo kurya Masindi ari Masindi poti Kigumba hanguto nyigenda ya Kampala guru nguteji ekasisikara bwanyuma y'omujera gwa kiyanja okuboga kagishkamwe amaizi kugonza Jessica uri mutuzi w'ekyaro kya Kyarukanya mugombora ya Miria mu district niyemwe yashobora ngo bwahati ingute zabenizi batwara hamarwaro hamwe n'obutare zikasisikara icyabaretere baburo kubatunga obuhereza butare bumwe na bumwe buna muno na maizi kutuire watu kugenda kusengwe tuzikwata kukwata maizi galigayi muno n'abaana kugenda haisomero nepikipiki tizikyalubatamu
omuhanda guno gw'amazima gw'omuhanda gw'ogufu oyiro kye tukusaba kiri kintu kimu batuyambe gavumenti tuyambe banze tulwanirire omuhanda guno kwa amaizi gakiwire n'omuhendo gwonka teguli gw'obulungi gwa omuhanda gwa kinumi stroka kiryampunu omuhanda gano kukafeera kimu totumanyire sabu county government kyekenda tukolerawo omuhanda gwa kafeera kimu kandi sente zituruka tutumanyire sente zikora muri moki muringo nugwo gumwe James Bitamazire uchairperson w'entebe y'okubanza abw'ekyaro nicyo kimwe ashobora okwa ba boda boda mu kicweka eki bayongeza ha sente za transport bwanyuma y'enguuto kusisikara ati niko kuhamya ngo n'abaana bamwe bakuhumura bukiri kare abo kubura obutoro business saa zino kusubura ogenda kuya ebintu mu town okutwala abaana abarwaire mu town kigumire muno mamotoka gakufera mu maizi mapikipiki gakufera mu maizi so bantu bona bali very stuck business zemereire bantu bakumanya kya kuondezawo so nyomba ni saba government etahema bokubenga nsonga zino zikaire mu ngorugudo runo nyine Livingstone Chotamanya uchairperson w'entebe y'okubanza abwegombora ya Miria yashobora ngo bwahati tubeine butoro bwona ngo kandi kiri kumusasa mnonga ngute ya Masindi puti hamwe na Rwenkunyu road zose ndizitebwo mu plan kukorwa gukonka no kutyo bwirobu tizikakorwaga. Chotamanya Livingstone chairperson LC3 Miria sub county. Here we have a problem because of the rain we received. There is a road called Masindi Port Road. We are being promised that they will work on this road, but we have been waiting all in vain. We have our mothers who are suffering. They cannot get the service, more especially having the younger children. They can't cross with this water. Even borders can't cross. Even the cars, they can't cross. So we are just we are begging the government at least to work for us this road. Bibikiri aho ku Usmas byarhanga yashobora kwengutse nyinge mu district ya Masindi ziriyo mu mberambi munonga konke kitongore kiri kujunanizwa hanguto mu ihanga kine plan yo kuzikora beitu bakitegereza ingwa mezi gabanze gatube kubo gafa gasinga wano mu Masindi district gali mu mberambi nyonyonyo lwakuba enkuba yagasanga kwegambanga nago gali mu mberambi ate enkuba we yajja yongera kubononera ddala makubo gafe ensonga ezimu eziretedde amakubo gano kubeera mu mbeera eno bweti ekisooka enkuba eyitiridde nnyo ekyokubiri Ministry of Works yali etusuubiza okukola ku makubo gano netuweereza ne budgeti naye enkola yaabwe tebadde ya mulembe. Ogu yahamya ko ekitongole eki kiteire sente ziri kwingana biliyoni mu y'esente za Uganda okukora hanguto zitari zimwe na zimwe mu district niyemwe. Nungi kati ekiriwo tulina sente zaatubwe wa central government 1 billion ne sente zaffe za bulijjo za Uganda Road Fund. Tulinze kati enkuba ekendeere kuko tulinze kati enkuba ekendeere eno oluvannyuma tukoleko ku makubo gano myezi nga 6 tujja kuba tumaliriza abantu baddemu okwenjoyinga amakubo gaabwe amalungi. Amakuru aga gasha kwa God asaba aba Sky TV again.